Ovo je zeleni venac u Beogradu. To je turska pijaca, Turkish bazar, drevni old market in Belgrade and Chinese food here. Zdrava kineska hrana sa lampionima. I golubovi imaju šta vidjeti. Pozdrav tu za sve moje prijatelje Kineze u prodavnici u Beogradu. Super Snack Bar, Chinese food. Ima tu mnogo okolo. Many Chinese food here, around there. And there is Belgrade Tower, Belgrade on water, Belgrade na vodu. I ovaj turski, this building is Beograđanka. Belgrade city was most higher building in Serbia, in Belgrade, and now is here. Belgrade Tower on water, on River Sava. Tako, kineska hrana se ne. Chinese food. Telefon pokazivali. Tamo momak pravi su klopa. A pogledam pivan. Beautiful Chinese culture, kultura. Bruce Lee, Jackie Chan, Shaolin, Wudang. Crveni grad, Peking, Red City, carski. Tamo je neka hrana. Tu. Razne boje. Razne nice, beautiful colors. But it's not New Year, nije trenutno Nova godina. Ovo tamo je kineski, ja ne smijem snima. I to je, ja sam turista. Pozdrav za moje prijatelje Kineze u Ljigu, Beogradu i tako dalje.